Kobusinge abwentekanisa yatekanirize mutujayi Adrian Kobusinge n'enzarwa Nyakahanga Kabingo igombora Kyamuhunga omu district ya Bushenyi kandi n'omwana w'okubanza omu baana 12 omu family y'omukyara Jane Kyomanyirwe hamwe n'omugyenzi Domaro Kabugano akazaarwa 25 by'okwa Kashatu 1981 obwa hati aine emyaka 4 y'obukuru ogu abafamily abarimu nyina Jane Kyomanyirwe kuba barikutandika kumugambaho amaziga gabataramu omu maisho awarukundo hamwe n'obumanzi obwakozire nayoreka byafaye byaduni abakakasomesa binanye nabona n'omukono gwe nwe ababerireho abakana bakayayangire ati nyobosi kana mire ebibinkwatire kikonka gitomatarine bamugambaho ngo omwana wakuzire je arukundwa abantu kandi omukura kwe akaba atari kurwara ekyamuretire yakora inengoga yakora ryo mwana turi kumucicira ryo mwana murunja kutukura adurine twamworra yakura yasoma yaheza kandi nawo mbweni enkura yirhanga yabamkuruzemu tiyagira munugano tiyagira ki nkabanda bor kureba karugomgora kazombugiga akatandika kunuga abantu bacyaro Adrien yaba Adrien nobwa kwiza cyaraha okushoma kwa Adrien Kobusinge akakutandikira Kabingo Primary School yaza Kitabi Secondary School yagumzamu yaza Maryhill High School yahenderera Makerere University Kampala. Adrien Kobusinge aine family konkecha busasa kafero omushija we kandi yamusigira abana babiri omuntu nabasa kuteeka ngo Adrien ibyo butegeki abitandikira mu ruseke nyuma abazyo bita bazirebe nibagira ngo ibyo butegeki akabitandika kare akiri mu ishomero Hirehecho Adrien ayosere na isimba wa member wa parliament wa Igara West kandi umuntu gwo kubanza wa isimba hari Honorable Minister Rafael Magezi omwaka gw'2016 kandi kwihobwe senarebekero mu byo butegeki bya district ya Bushenyi Izobayero kubanza Dr. Tango Doi chairperson wo kuteza karuru mu kibine cya National Resistance Movement akarangira Adrien Kobusinge ngo wasinjire akarura kwa obayibimbire n'obururu 1839 First of all, I want to see them. Nienda kwa banka mentors banji. Akwadi have been in this, but you politics, but you they are my mentors. Nimba shaba. Ubataka jiro mtibambi. I'm very ready. Kujangu ikintu kinda kutandika nacho. To do a dinner nkoleka cyaciro nkaka mbete tugani because at the end of the day atwinira karimori y'omucyaro Njije wanyuma ya Kobusinge okusinga kandi kikaretaho empinduka nonga omukaruru kabakazi omukibina kya NRM obwe Lydia Wanyoto yarigire omukaruraka batakatire karuru Ebirjira mu karuru nibyoreka empinda hinduka ejira mu kibina cya NRM no kutebekansiza akarura kabakazi obwo twerekerire akarura ke-2026 kabona kandi wabira mukuratire Farida Kimbowa atunje bururu kaganshanju kandi obwari kubwiha wa Lydia Wanyoto hamwe na Karisa Chomukama abarjiro mu karuru kandi abahagizi babo nabo bakaze nyuma ya Kimbowa amakuru agagasha kwa Olivia Nasasira abo atayali West umurushenyi